Il-Kumitat tal-Libertajiet ċivili, ġustizzja u affarijiet interni tal-Parlament Ewropew kellu kliem pożittiv għal fatt li pajjiżna laqa suġġeriment li jsejjaħ il-Kummissjoni Venezja. Dan intqal f'diskussjoni dwar rapport li sar fuq pajjiżna mid-delegazzjoni li kien hemm parti minnha l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Metsola. Anki jekk reġa' kien hemm kritika inġusta lejn Malta, iċ-chairperson ta' dan il-grupp, l-MP Sofia in 't Veld, tkellmet ċar dwar l-importanza tal-Kummissjoni Venezja. On the positive side, we welcome that the Maltese government has taken up our suggestion to invite the Venice Commission to do a kind of audit of the rule of law and the institutional arrangements in Malta. The Venice Commission will report back in December. Din l-MP ma kienx l-unika waħda li tkellmet dwar kemm hu pożittiv li ġiet Malta il-Kummissjoni Venezja. That we also waiting in the case of Malta for the results of the Venice Commission. Dan ifisser li fil-Kumitat kien ikkonfermat kif il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia li ħareġ attakka din il-Kummissjoni u iżolat għal kollox dwar dan is-suġġett. Fil-fatt attakka blaħrax lill-Gvern li ħad dan is-suġġeriment. Suġġeriment li tieħed għax kif spjega l-Prim Ministru m'għandux minn xiex jiddejjaq. Biex issa lil Delia anke l-grupp ta' Metsola qed jgħidlu li m'għandux raġun.